First of all, the EPAC TV News welcomes everyone. Manipur ki miyam si yamna pangba karisu khangdraba mapan thoktab laik lesu ki mangal phangdraba adugum kangbu am oine center na ubagum tawri. Handak Manipur tholiba kuki yamadi maitay ni ki classes asi Manipur High Court na taki bo order amana ohelakpani am uhai. Tholiba irang asi external aggression ni am uhai. Mapan ki changchilakpa illegal immigrants sin ohelakpani am uhai. Drug mafia miyam na umangwamang kok tholaga chingi chingmai kudimakta poppy plantation to with tinglubadagin am hybrid natana. Manipur lengang drug mafia sing business tingnana bohot na bada war on drug lauthulubadagin ni haina. Union Home Minister Amit Shah ni hiram masigi matang da tongan wafung kaya phungtok palaikre. Amit Shah na phungtok libo pham sing asida lengak paidam badi yaw BJP amadi mahaka chatminari ba tongan party sing MLA sing na ngasi phawbudu wahi masjid amada phungtok pasungamde. State asida tholiba irang asi karitagi thorapano haibidi MLA kudimuna khangi lairiba MLA kudim ngasidi machin mare punamak phajillaga punchinduna thamga chap manakre. Bharat lengak na Manipur Assembly limited suspension thamduna president rule gi lengak hinkibadagi lairiba MLA kudim makhogi mathau mangam amata pangthop ngamduna lairi. MLA sing makhogi mathau pangthop ngamdaduna lairiga su makhogi oiba phangpham thokpo kudimakti Manipur Assembly dagi lawraga lairi. Thokli birang asida MLA sing tawgudaba toroidaba karino haibudu amata su khangde. Majority sungna lairiba BJP gi MLA sing na lengak semjaragi haina phongna throktun lawbu su ngamde. Center gi yaka yenglaga thabak tongdun laire. Thongna phana Manipur myang gi damakta aikhoi lairi hana chongthop ngamjadraba Manipur MLA sing asi lairubagi karibu kandaribage. Hiram masigi matang de Imphal da nungti gi phongliba naharol gi thokdang pause gi editorial column da kari haidi haibudu yengminasi. BJP की मंग यावो कुकी MLA तरीत अमदी अतोपा BJP की चटमिनरिबा पार्टी MLA अहुंगा पुल्लगा मणिपुर थुवाइगेनि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनि हाइने डिमांड तोरप मतमदा मतम मदुगी लेंगाकना करिसु हाइब ngamjakide लेंगाकना हाइब ngamद्रगसु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बो फोंगना सिंगनदुना मणिपुर अमदी इंडिया थुवाइगेनि हाइरकपा मतमदा BJP ने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तोरिबा कुकी MLA सिंग मथक्ता करिमति एक्शन लौब ngamde स्टेट असिद इरांग थोखबा मतुंग असेंबली की सेशन कयारक कौहरे हाइरिबा सेशन सिंग अदुदा मणिपुर थुगाइनबा होटनैबा कुकी MLA सिंग अमता सरुक याबा लाखिदे असेंबली की सेशन दा हंजिन हंजिन अतमना लाक्त्रबा MLA सिंग मथक्ता असेंबली की स्पीकर न लखटपम थोकपा थबकसु अमता लखत्ते मणिपुर थुगाइनबा होटनैबा कुकी MLA सिंग अदुना मणिपुर असेंबली दगी हाइबिदि फंगफम थोकपा खुदोंजाबा सिंग अदुदि अदम लौरगा लेरिबन ओइरकलिबा फिवम असिदा कुपना येंगलेबा मतुंगदा भारतीय जनता पार्टी BJP हाइबा पॉलिटिकल पार्टी असिना थबनिबा नेशन फर्स्ट अनि सुबद मखोगी पार्टी अहुम सुबद सेल्फ हाइबसी ओनबदा BJP न तौरगा लेरि हौजिक BJP न तौरिबसी सेल्फ हाइबसी द मांग थमलगा मसामसाई खुदोंजाब लौरगा लेरि मथौ पंगथोपंगमद्रबा MLA सिंग हौजिक फावबदा लेरिबसी करिनु हाइबु हंग मियामदगी थोरकले मियामना पामलिबसी करिनो मियामगि खलाउना करिनो हाइबदु मखोइद चंगदे भारत लेंगाकना थिलकपा खुदुमबिगी मतोंदा उंगलगा BJP अमदी मखोइगी चटमिनरिबा तोंगान MLA पॉलिटिकल पार्टी की MLA सिंग लेरिबन हौजिक लेरिबा मणिपुर की फिबम अमदी MLA सिंग फिबम याम कुपनि येंगलबा मतुंदा मणिपुर की मियामना डिमांड तौरी मदुदी अनौबा लेंगाक अमा सेमनबगी दमकता मणिपुर मियामगी करिमता खंद्रब MLA सिंग BJP दगी रिजाइन तौगदबनि हाइबसिन कुंजा 2001 दा थोखिबा जुन तांग 19 थौदु अदुसु मणिपुर प्रेसिडेंट रूल लेरिंगे मतमदनी सेंटर दन BJP लेंगा पाइबनी मतम अदुदा मतम अदुगी BJP की लेंगा मणिपुर म्यांग इंटरेस्ट करिमत येंगदब मखै भारत सरकार अमदी NSN IM अनि मरकता तौनखिब सीजफायर एग्रीमेंट अदुदा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबु वही अहुम मसी लेवसिलकपदगी मतम अदुगी मियामना मणिपुर काइबि यारोय भारत लेंगा तौनदरिब सीजफायर एग्रीमेंट मणिपुर चटनब यारोय हाइना हौरक इहौ अदुदा मतम अदुगी सेंट्रल फोर्स सिंगना मियामदो अनसिनदो नोमै कबलकपदगी मियो 35 पुंची पिखमनखिबन मियोय कया अमन सोकपदगी लेकननखि कया अमन हौजिक फाव सोइनारगा लेनरि हंदके थौदोक असिसु सेंटर अमदी मणिपुर BJP न लुचिंग NDA लेंगा लेरिंगी मनुंग थोरप थौदोकनि कुमजा 2023 की मेगी तांग अहुम द थोकिबा थौदोकसिंग अदुसु सोफिस्टिकेटेड वेपन सिंग पाइबा कुकी टेररिस्ट सिंग यावना यामलबा मियामना मैतै सिंग मथक लंदारखिबन नुमित अदुगी थौदोक अदु सेंट्रल फोर्स अमदी स्टेट फोर्स सिंगना मतम चाना चंगसिलगा कंट्रोल तरो मतारगदी ngasi ओइरिबा मणिपुर की फिबम मजि ओइरमदबसु याय हौजिकति सोकपा याबा सोक्सि नखरे करम मतमना शांति हंजिलकदगी हाइबसु खंग नंगमदे मणिपुर दा शांति हंजिलके हाइबा तारगदी BJP की MLA सिंगना पार्टी दगी रिजाइन तौरबा मतुंगदा अनौबा लेंगा अमा सेमनबगी दमक मणिपुर गवर्नर उनदुना स्टेट क्लेम तौबु तारगदी यामना थुना अनौबा लेंगा अमा सेमंगमगनि हाइबसि मियामगि थाजबन मियामना पामलिबो फमसे करिगुमा BJP की MLA सिंगना थबक ओइना पंगथोरक्तबा तारगदी
state asida kari oirakadagi haibudu tamba ngamdri haibu wafamsu naharol thawtang pausi editorial kalamda phongdorkhiban ningsingba yai Bharatiya Janata Party BJP ki lengak leiba state ayambada irang thokpa khat sainabana thanba state oigalli Manipur dasu BJP lengak leiba makai Manipur da tangtu leitaba santi oigani haibagi thajabu leiti haina Aam Aadmi Party ki North East in charge Rajesh Sharma na phongdokpasu leigraban loinana Manipur da leiba maitei amadi kuki ani gi marakta nungsinaba laktribana popular government ama leiba ngamkhiroi haina handak Union Home Minister Amit Shah na phongdokki bofam madu daita leitaba Union Home Minister am oibagi mathau masa khangdaba miyo amana ngangda wangang law and order ngak haibasi Home Minister gi mathau Hawjikti Manipur da President rule lengak leikibadagi law and order gi daita khudimak Union Home Minister na paikhaban nungsinadriba ani gi marakta nungsinanaba proknaba hotnaba haibasi Amit Shah gi mathau masagi mathaudagi leithoktuna leiraka miyamna nungsinaba leitribana popular government ama lakpung ngamkhiro haibu wafam masidi Manipur da leiba BJP ki MLA sing asi Union Home Minister Amit Shah na haibung manung da leiba tingumna khallabra haina su khundrakpam AC ki MLA thokchom location su phongdokpa leikhraban atopa pawamana hawkhiba tangkun mathoi amasung kunithoi gi lonaba ahingda kaikhu maning leikai dagi sima sani kauba nupi ama mapuroibana mangaksamna thang lenduna hatli haiba thodu aduga mari leinana Khergaon da leiba Ejali High School da cheso singi makok thongba luchingba miyo kaya yauna achauba mifam ama pangthokre mifam aduga mari leinana JC convener SM Malik na haikibada sima sani hatpasi maki mapuroiba MD Mujibur Rahman khaktana chatakibu natte mihat asida atopa miyo kharasu yawi haibagi khudam changdam lei maram aduna mihat asiga mari leinana police na leikitrabagi mapuroiba khaktama pharaga esasi losinba yaro mihat asiga aron mapandama soidana leirangbani haibasi mayek singla bofamni maram aduna mihat asida chenariba miyo khudima amata khaktana phagadabani loinana makhoising adusu maralgi matungin ahakpa dandi pigadabani mihat asida chenariba mapuroiba khaktama kaisilaga atopasing kanthoraga chatpa kaidonungdi yaro demand sing asi phangdriba phawbada JSC na sima sahani gi thawa yawda bhakchangsu lokhiroi miyam ga loinana hena kanba khungjang kaya changchilakpasu yai hainasu JSC convener na makhatana phongdokki pawsing asi sarkom oina Iran Israel amadi US ki matang da update kara tawjage numit taran thoni chukna chathrakhiba akan Israel amadi Iran ani gi marakta America yawsilaktuna landa khrab matungda ceasefire tawduna lan lepkhrabasu Iran gi nuclear kulai sabagi thabakti hena khumang sosilakpa yai haina experts na hairi panbe abadi American B2 bomber plane sizinaduna kilo 130 hena lumba bunker buster bomb thadaduna Iran gi nuclear plant ahum thwai kiban Madu Pobu the Pendabagi Ijen Amuk American Landaki for the nuclear plant missile caption to Landakiban. How Iran the nuclear bombs have the season of uranium kilos Samidom Lake Maramna, a two bomatum the Iran nuclear bomb Tararam Sarpiabi Akiba lady. Maramdi, Handak American Iran Tata Kibomatic Maya laid up bomb Maduna, Iran nuclear plant into White Krabasu, nuclear bombs have the season of uranium Chindi, Mangtaki the Hina Panari. London ki Royal United Services Institute for Security Studies Research Fellow na phongdorak pi matung ina US na Iran ki nuclear plant ahum da paksan attack chathakarabasu nuclear khulai sabada sizinnagadaba uranium sing kadai da lotuna thamliba no haina ngasi su chaptan khangdana leiriban hawjiksu Iran da nuclear khulai sabangam expert manang kaina leiriban report amagi matung ina US na Iran ki nuclear plant sing landaraga ni haiba paw phangbadagi Iran gi luching basing da mangjona na US na attack cha thartring mamangda traktra lomda season aduna ferro nuclear plant sing dagi yamlaba uranium sing adu lokthokki bani hai adu nuclear khulai sagada mafam da sanga da uranium sing bu kadai da puhapagi haibu chaptan khangmung ngamdri haina pawosin makhatar ceasefire tawna US na Iran da hijack pani haina Iran gi luching basing na phongtok jarabasu Israel amadi Iran ga sok adun lakibul lalasi Israel mai pakli haidun America ki President Donald Trump amadi Israel ki Prime Minister Benjamin Netanyahu harau bagi pankai leikidri hai adumakpu haujimaki oina di lalasi kanana mai pakli bano haiba chapchan khangmung ngamdrabasu Iran gi oina di handaki lalasi maram oiraga amuk hena mapangal kangkhalakpa amadi misang yam khalakpa haibadu oiri haina expert kayana phongdok nariban matang sida yamna thajaningai oiba pawamana Iran na ceasefire ki kanun thuwaidun attack kaya leptan chathakli haina Israel na maral siri laiba popo numit ki ayu angan madagi hona Israel amasung Iran gi marakta ceasefire chatnaba hawri haina phongdokraba matungda Israel ki defense minister Israel Katz na hai ceasefire kanun ngakna chapang ngamdraba Tehran gi maru oiba mafamsingda
मिसाइल कापसिन एटेक चथनब मिलिटरी मकोक थोंगुलसिंग याथंग पीखरे अमरोमदा येमेन की हुईदी ग्रुपना इजेन मखाताना मिलिटरी ऑपरेशन चथखिगनी हाइन लौथोखरे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान अमदी इजराइल की मरक्ता सीजफायर एग्रीमेंट लौथोखरब मतुंगदा हुईदी पॉलिटिकल ब्यूरो की मेंबर मोहम्मद अल बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स थगलप वरुल अमन हाई यूनाइटेड स्टेट्स ने सीजफायर की वफम यानब पुरले हाइन लौथोखरबसु ग्रुप असिन इजराइल की मथक्त मखाताना मिलिटरी ऑपरेशन चथनब फिरेप लौरी गजा दे इजेन चथरिब मिने की थोंगसिंग लेप्त्रिब फाव मखाताना मिलिटरी ऑपरेशन चथगिगनी हाइनसु पाव सोर्सेसिन मखातार नकल अमरोमदा मलेम की मुस्लिम कंट्री यांखै तरी लोमने यूएस बुकी ने चतप मरमना हंदक इजराइल द सोनखिब लाल अदुदा ईरान की मतेंग पांगबु ngमखिदबनि हाइना रिपोर्ट अमन हाइ तौबतब हंदक सोनखिब लाल अदुगी मतंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की अखनलब मिफम अम टर्की की इस्तांबुल द पांगथोक्तुना लान असिगी मतंग यामना मुन्न खन्नखिबसु लेखिबनि मसीद नतन पाकिस्तान सोनखिब लांदा इंडिया ने सिंधु अल ट्रीटी की एग्रीमेंट लौथोखिब अदुगी मतंगदसु यामना कुपना खन्नखि पाकिस्तान की न्यूज़पेपर डोन द फोंदोरखिबा एडिटोरियल अमद इजराइल अकन ममोंगदा हंदक सोनखिब लाल अदुदा इना केरा खुलबा ओआईसी द यावरिब मुस्लिम कंट्री यांखै तरीना करिगिदमक ईरान द मतेंग पांगमंगमखिदबनो हाइबगी मतंगदा अचोबु वहंग कया पुखलखरे अदुबु रिपोर्ट असिगी मतुंग इनदी मुस्लिम कंट्री यांखै तरी असिगी मनुंगदा ईरान द मतेंग पांगनिंग मुस्लिम लेबक कया अम यावखिबदबदि नत्ति हाइनसु पावोसिन मखातारि अतोपा पाव अमना इजराइल की फोर्स ने ड्रोन कया सिजनदुना एल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सिंग मनाक चथगिब एटेक सिंग दा चाना थकनबगी पोलम लौबु लाखिब पैलेस्टाइन मचा मियो हुमद्रा हेन हातखरे हाइरि इजराइल ऑक्युपाई तौसिलगा गजा स्ट्रीट अदुदा लान मरम ओइदुना चाननब अमदि थकननब इसिंग फाव फंगतबदगी अवाब नंगनब मियो लिसिंग कयान इजराइल अमसुंग यूएस स्पॉन्सर तौब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सिंग अदु तमना पोलम सिंग लौबु लाकपद इजराइल की लन्मीसिंगना ड्रोन कया सिजनदुना मखोगी मरक्ता चिंगनब मिलिटेंट सिंग यावी हाइबगी नमादा पैलेस्टाइन मचा हुमद्रा हेन हातखि हाइना मफम मदुदा लेब हॉस्पिटल सिंग की मेडिकल सोर्स सिंग हाइरि रफा की मफम खक्तदा इजराइल की लन्मीसिंग चाननब पोलम लौबु लाखिब मियोय कुंतरी हातखि कुमजा 2023 की अक्टोबर की तंग तरेतगी इजराइल अमसुंग हमास हाइबदी मखोगी मिलिटरी अनिगी मरक्ता चथरिब लाल असिदा मरम ओइरगा हौजि फावबदा पैलेस्टाइन द सिगिब मिगी मसिंग लिसिंग यांखै तरुक हुमद्रा यौखरे लोइनना मियोय लाख अमग लिसिंग कुंथ्रा मथुई चनिपा निफु निपाल लोमना साथिन असु अपन नंगरे ममांगी थादा सेमखिब यूएस अमसुंग इजराइल सपोर्ट तौबा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन असिगी सेंटर कया अमसु हांदोकलब मतुंगदा सिबगी मसिंग असि हेंगलिबनि मालूंगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा थोकपा थौदोक वाथोक कयागी ई पाउसिंग अमदी सक्नायब मियोय कयागी वाखल्लोकसिंगबु मियामदा यौहंदुना मियामगी मिट नाकोंग ओहलिबा इपाक टीवी न्यूज़ हाइबा न्यूज़ नेटवर्किंग यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिबु अदोमना लाइक शेयर कमेंट फॉलो अमदी सब्सक्राइब तौबिदुना तुम कोइन मियामगी सेवा तौबा ngamnanaba सपोर्ट तौबियु हाइजरी।